Haure. Karuku na mokari. It's a very rural expression. But what do you call someone and his wife? Okay, no, magetago. Donyo inde cia icagi. No tibata uninde. But you see, Kikuyu is very blunt. Kikuyu is very blunt. But there is no two ways. That is the way you say. Yes. Yeah. Karuku na moka. Mena listi ando itura kuria kanorero. Kanorero gakagema. Yes. Kanorero keriri. Umeta kagemari. Muthu igira hale hetagwo irimari. Wapate utana kinyage kuiri. Na karogi ari. Kanorero ge somewhere in between there. Ndakona ogerete fara kwa juyego. Yes. Magithiete riu magathondeka list. Ya andu aitura. Mathi mamekirite star. Uria mamena. Mena list ya kumenado. Mena mukane manyitani. It's a joint venture. Yes. Ya kumenado na ku blacklist andu. Yes. Niki. Ya matale nyitanagira nao. You see Karuku and the wife together to get out the more sanitized. For purposes of not being very radical. Ramen right to Raliri. You see, they are seasoned Malaysians. Yes. Ni ahoria biashara. No muno biashara ri mako moekaine muno na ku kanorero buroti ri. No mako to makendia kindu gitagwo Chipo Kanorero. Yes. Chips. Ni arugia chip. Yes. For a while now over the years, makoto makendia chipo na uteka chipo ciona ciore. It's not a whole day affair. Yes. Gugu ni makoretwo na monopoly. Yes. Ya chipo ku. Mali ke mawira ma mugunda ri. Na mawira here and there ri. Ni mathia haria hoi-ini makia jiko. Makaruga kindu gitagwo chipo mwitu. Yes. Na no ega gwetha king'otore. Na chipo mwitu na ciori. Neire kaundu we kamwanya. They hit differently. Yes. Ogeria cia 10 no reria cia 10 ciana mutura. Yes. Ndio nacio neire murugire we very traditional. Yes. Ana ikiru chipo cia icingi. Pretty organic. Yes. Maiko to magethie wega with a good customer base. Yes. Ya chipo. No ne manotice the customer aori. The numbers are dwindling at an alarming rate. Neke meka investigation iri maramenya ha kanoro ya jiri ri mwanake uraigeria aciari yake a fast food eatery ya kiriu. Yes. Ile usipo isiwona gatao nisi nene. Araba ira duka ya muthemba riku. Ya muthemba ucio. Araba rehera nginya arugi maramenya uria mareka. Yes. Arugi experience. They have a good display. Na ni marathiurukia nguku no riu andu icagire ni marahukire. Icagi gwacenjirie. Guthi kwahura muiki wa gicagi na cipo. Tani andu ni mahika kiugo cipo. Ai cidogiria tigwi ya watu wewe muiki cipo ati. Timuhaure. No. Ai kone moe nginya tofauti ya V8 na kuruga ri. Leo clientele base ya Karuku and his family enterprise ri. Ni koreto egesue wo mweno ri. Mweno wa biashara no jeru. Wagwa ke Ngoni fast food. Yes. No iwa biashara yao. Dere kindu gito corporate identity. Esa la yona mwene. Kwa Karuku. Yes. Apparently to andera ma accuse ohoro wigire. Kwa ku embrace growth. So na maru ajipo siona jiko ya dubu. Ile jiko ya soda. Yes. Ile weta what ya? The name they call that. Oyo wa bao. Mura. Yes. Makiru ajipo na mura wake. Bao.
na tondu ni marajo yake ndo gitawa monopoly eno ni maretagirira muno hau mufomu-ini. Yes. And you see his clientele was mostly children. Ito ndo agima esa Chipo keria Chipo mnyore ineli no gawanzi na bloom wanzi ni otumane ureherwo ke ureherwo hari uri no ndo agimari nenya tuthani tu plastic to goroka to nini mundo mugimani akagirwa gathani-ini. Yes. Na kuma maje biashara yao ri kindu kiria mathondekire gya ku add value to the business ri not to the peak. Yes, yao githesa Chipo. Yes. Na matuko professional. Marona waru ao ri their business is heavily reliant on the outcomes of what they grow in their shamba. Robatiri korago gwake. Yes. Leo Chipo ciakiona iti standard. Rimwe ni ndaihu, rimwe ni nguhi. Na rimwe itire shape. Yes. Ito waruka ni wacu maita mana ni ugu. Gaikio maguta-ini. Yes. Riu gwake Ngori ri marahinguria nginya macini ria tinagia Chipo. Yes. Igaciconga uguo. Na handu hau ni haraihu radi. Yes. Ni haraihu hana ti haraihu na haria mari. Riu ni maraihu mamenete muno theke Ngori na makamena itura magathondeka list ya dole mekumena. Yes. Aria matara mapuro muti biashara tamba bandike hau wanjona wajochu aragera haha na agacoka nacio haha atwegeke gututhire kia atuonio ria turi andu ciri. Yes. Turageria kurehe cimoki tuteng'ania nao twerwo citu ni cia waru kiu tikonyoro ni kore cimoki cia waru ni marageretie kwenyerania na competitor we mweru at least maraya kindu gitawo diversity but they were 1 minute too late. Maratha meire kuria to kwina tairo na tairo ande kwale iti na wekire icio lingo-ini neo nage ni uria makiria thaka na waru ao ni uranikuo gicicio-ini na makiri na ngiovu ithio to tukigucagirio thitima haha wa burajiri ni maginyete kwaga customer ugatene mararuga waru na makainuka na ugu competition ni kimatengeretie na kuria kwa Ngori ri ni kuraingira andu giaro ni marerwa atiri ngoja kidogo watu wamejada ndani na andu mageterera riu ri nyaroni riu at least yagerie gwita ku rejuvenate the lost glory arakireka mundu kehoka hura wa ndindi Karuku. Yes. Kile kitu gito leo influencer. Kugucia crowd. Yes. Na kada ho eta masho. Ira ka sanga lewa. Nero tunya mtu tuinagio guo. Madusko. Tagashomo. Laika ona ndo makitu kawa kwa thiri. Dodiai. Tainyei. Godaido mwera mu shaima. Yo shaima. Ya ya twadwire botini ye. Ale tata hii. Ale vi. Ya vino makona zero chill. Makamana thiri. Karuku. Oi. Zagare ole teri. Ona atare matonere make kwa hano zagarewa. Otageta maserebu mafiu. Tewa haki Ngori. Kamiro kuri marano gamete okugura bari. Mena la isikimu. Te marano gamete. Kudoro gama. Kwada ntura manyia ndora wekiraga waru athiga nio heagira ngurwe irio
Ana mwana ni miakira yone tuli waturaga. Ogegeruga ati Chipo na maguta magarago. Cia hora ihana kagoto. We. Le ko ikiria banga we. Ona oji keria mwaria mari. Ni athuirwo. Edo ke chokera we no le waruta kore oguo muthuru wa gutuma iratu. Kuria gwake Ngori kwina ginya kindu kiretwo Serviette. Yes. Oyo uri gutioikaine muno kwi arogota magatheti ma Taifa. Makena na mundu wa pushi. Ewe tia Serviette ni uneo ka gatheti. Kesije kia gatheti. Chipo ga. Kaithia ka Serviette. Atawe. Kale ando hale keto kura za raia za didimia. Kesi ya Azimio kotini ativuka. Mahakama ya upeo kutupilia mbali. Ndio kodi nelia handu hange. Jitokia na iya. Choka handu amenda iya indo. Ukwe kuna Serviette na tomato ile igiriro okay? Metha ide. Yes. Eno ya wa Karuku ri. Niwe yakoragwo dispenser. Wa Karuku na gutire display. Gutire. Yachiga na morio. Yakatau. No gethio kirando ni turi kirando nyingi riu. Na list me akwe komegomania andu aria mathuire itura. Wa Karuku. Not amazed. Waka no wetro wa Karuku foods. Yes. So do fast. Mweta Karuku awaru. Yade arage kude kilo. I killed the little man. I did. Who started Waru business. Yes. Cheza sita. Reure. We kuria fathiri. Fathi. Yes. Fathi kunerari. Erari. Kuria mwena wa magenari. Utonyere ire gugu kundu kwenja wa meruke ya kamba side ndi ka thiko ino ekiajagu. Kundu yejagu we. Na ndu acio nimetiagira undu ucio muno. Gwe kamani kio getagwo Maron Muthandi. Maron Muthandi. Yes. Ndikaroire go ndu igwa rwimbo nago. Na no makinya mo avi. Alimele kunya akwile. Mahaloni na gilioni. Magetigwo na Naomi nero akori no ari aten marito mo Maroni na Gilioni Maroni na Gilioni agetigwo na Naomi na Elimeleku bro garoine toniriri eto ate ithe wa Nesh nene Samine nene zini no jetego Maroni Muthandi yes timo kenu na ni aramoni to very closely ni observers tondu ni ararutite mukana wa kwigera ngero because of why love manners katigeto kana gateo ni ahanite tangigia gitingia ya kwihokaga wendo thutha wa Maroni ri you see mundu kwa wagurite mariko maya mama kara makuruga geki na KDF yes Maroni akwandikitwo hau as the chief distributor
Yes. Wa kina KDF. Riu we ni wero wathia. Ni wathia yo distributor mehehu. Riu Maron ni we distributor wa KDF. Yes. Nageki. Na mutambo uria ahuthagira ku distribute ri. Huthagira mwene na thakame. Ale vaithikiri. Yes. Ni muvira. Na ni atambure karete itura riu tondu ona kirite murigo hana atia. Ona kurete riku ndacukaga. Ni oifara. Ona karima na mutambo wake. Ni amenya hari ekurangithia. Nyamu yoke weta ke? Ethiete. Yes. Na ni ako very effective. Riu ri Maron ni ri. Oh brother ya girio ni ri. Ndugata nayo as is a natural of every man. The natural predisposition is to actually somehow face emotional feelings towards a female human being. Yes. Akire joki wa itura riu na joki ri ni wa gitambaya. The long dress. Yes. Yeah, they must take your way. Na kuma na vathi mage na maure ne maita maigyo githi kundu sande wone okuria kienda rowe-ini ri urona to dish to white andu maifatithi riu Maron ni akora tu akimwenda muno na ageciria wendo ni ukinyanire handu riu wa gwika atiriri kudikire kindu gitago ki interest. Yes. Riu ni igoti ni riu adikire your interest. Yes. Tagaza. Ni kana ginya what do you call these people who take your things and sell them but you have not paid? Auctioneers. They declare declaration of interest. Yes. Arage faga. Na tona kene modo expose ni yethikine kirisa chagari. No mundu muge kaudu. Yes. Ne kama ni kera tinywa joy ya vigara. Ni andu very tradition. Yes. Ozi akere mwana kamwega. Yes. Ni akolemia. And the people within their generation find those kind of people boring, which is a fallacy. Tondu muchoka kumenya fata wa guikara uguo thutha ini. Yes. Maron ni ri ne kamundu gatu rwimbo gatu lyrics. Yes. Karai vaga karauga atiri ni akeigua ohoro wa kindu gitwa proposal. Ego propose ra ndungata. Rudi go propose ra joki. Yes. Mo propose ra kiundu kiho agemie ati ona mena miaka na ite maikanitie ni aririka na mo propose ra mo propose uri amo propose ire. Yes. Like projection yake ni ame akaigana na ite. Yes. Na ivagana squad yake. The squad yake the wine solidarity. Mara no that is a good thing. It's actually a fast walk magina. Tosi twaigwa mana gitamau. Ni yakoiga record njeru. Yes. Yes. And he even enlisted the services of a digital publicist waitura. Yes. Mo bloga. Na leo ni akwa githia live TikTok. Makere mbere. Yes. Ndio ni ata imite joki ni ori amigedere ogbo. No kagari ubroti atumetwo thagana. Yes. Niyo miubagarire ya mundu wake. Yes. Athi aetina ni gaikia. Thutha wa ukirekia distribution andu akuhagiria na iki gikio gia thimu gia tene gia ciuma kiria gituire aratirania mutambo wa wira arawehereria mutoka wake andu ari hau. Yes. Maragitaima riu aramera riu ukumumirira ni ethie mbere yake wa ndiguthiiru-ini ria mbere andikime plepe ndimo plepe sile. Yes. Inyo wira wanyu ri ni auga yes. Inyo ni rwimbo na ruhi nawe mundu wa kitokowitie wire andu maigire uri akarango meka magithie live ururie. Yes. Riu squad na ori wecheba yitu hedio ndo kimera iyo mundu bagiti ya ngumu. His resources are very meager. Mare hine modo gumu. He will pay them in kind.
Bodo akera akiria nakio. Joki arayuka. Mori. Ikaro hau. Tatu teiruma. Mokere. Mokere karepo. No wena nyamwite kwambia tua. Ega mukamba yo tua. Kana golden buses cia America's Got Talent. No tuka unende tua cia kamukoji. Yo quiero gokete. Número cio Maroni. Ya, nekira mifuto na ya matiri. Mearie. Ayo ni mwa ito ya tiri. Ndimukura mufuto thogithi. Tole avire kama gudo thogithi ne. Ni ondo wa ngirithi ya nyororo. Radio tuletiru prejoki. Yeah. Kirindi nakyo. Mokina kazo ni wiki te biga. Kuwatanina. Ikainina. Mbogi yake. Mbogi. Kuroria. Mo live wa TikTok ni. Takiri live leo. Guys. Please join. This the first It's live. It's live. We are live on the cloud. Our boy Maron. As you can see, it's about to propose to the wrath of his wife. Is jockey. As jockey is that one. He is almost crying because of love. And Maron is there. He has gone to the do. Says to the do. Jockey ahora ya te ¿de qué? Maron yake mura. Desireti Jockey boy. Kona kiondo kia kiwa thini wakwa. That's so good. Kona kiondo kia thini waku. Dakiwa jokali aratakwa guo oi. Gori atiriri. Akiwa oi niki. Emotions. Gori oi please ma. Kana nyito no oi wakwenda kuhikira please. Na that's what kadra gura gesuhie. Yeke tia okuhikia oi. Oi. Kekele. Yeke ngia kuonania ati wendo itu no anyita thenga oi. Waita twali go to live TikTok to ndo nginya muri mu oi. Riu ni megori ati joki. Yendeta Maron ni muthande. Goko Maron ni KDF ni ndo andu na mara ya raifu. Goria joki yoko hikira. Joki amori atire. Kwa oro kaga. Kwa oro kaga. Nale hero riku. Aya. Negoga. Arehera sinine. Very fast. Kama ni gacoke geke atia. Squad dire. Kaye. Kaye. Odwa TikTok like rather Mahmood. Oh, life. As you can see, guys, Maron here has been refused. Kararia mwisho yako mahoria oi. Kararia osaitani osione gwato matole guo. Joki no haje kiwaguo ndie. Mutito nake to muge. Negirambire kurenga live coverage. Athi commercial break. No, he wanted to go all the way. No. Algo no ati tokara burate. Tutigiraka ni unihedi ando maji yako aria. No ando. Umemele kiyo mwe kwa mweli. He hado kinyoka ba ushuhoro. Oh, Karuku was your influence. Karuku hori ya oi. Ni odwa to makenya na ha na ogua.
te mondo kora wajuna kaisi taiba dali to hero ora mondo rakomereria nesuwe tone kala tu tete kuikia demu ya fazi so ara muratiriri Tiri Maroni maundu mamwe wikanurugaga muno uri mwanake munini maundu mau mekagwo ni andu mena kindu kiraruruma na tondu gukinywa hau ri iki kini ciaki nducokaniririe indo Nukumenya utaramenya Njoki makona mwanake wa Ruth na akoragwo Jaikwat Niyo Njoki ndaranyone ti oguo ndie hendo cia damu yake ngaithikaga Adamu mari ana baithikita kira kiondo giake baithikita ni atekira aje kira ko ndanya ndaga gika oguo niki Maroni Maroni ni anyitanirwo ni thi ndakana make undu ti umwe aguthetwo character development yetahana acokanirie nginya Kirindi riu gicagi giothe nikio ni aregiru thina ni ha horo rambite kumemereki riu ndangirekire publicity yo nene loto you know we are car enthusiasts. Na Ngai nisikia na kuendeka. Yes. Ngari yo ti kendo kiuru. Yes. Hari ndo iria cingimenererio thiini wa thino ndungimenereria mutoka. Yes. Na ya tutari ngari nene ri ne bia icio tutari. Ni kule mwoku wa Fordi. The Karuku ni wa kuria the Cooperative Bank ni ona kindu kwa ne ndio goro muno no ni bia kwaga everyone would want to buy mutamboto otroni na CJ yes no we thukia mondo ri ukona riu no wambire hothe indo ciaku ciothe muikara ngari esi gigikimikinyira yes na Ngai nacio ri tonakeria horo wa andu aya makoragwo you know the melodramatic people yes you know the melodramatic people with cars don't have big cars yes na he mundu wa ikwetirio horo wa this melodrama of vehicles with the melodrama of a chicken it lays one egg but makes noise for the whole village nguku yarekia no nginya itura rimenye ni yarekia yes but the elephants will give birth to a very big calf very silently yes no one will come unaona mwa na mwana yes. So melodrama they are mitabuni but there is a special category ya car owners makro very calm composed matire maundu maiki yes and they are not even in the very high upper class yes ndio kile ndio angi makro composed by default ito ndio ikinyete kugura S500 ile melodrama icio watigire tene you have nothing to prove unless it came as a boom no kwa mundu thia from 0 to 200 in seconds kao that deal we mwoguo okay gwa ni agora Range Rover Vogue and you know the people in the class of those vehicles find you a little silly okay ritameti gwate wana ngari iyo yes no ngari is average no na mastwarithagia nao ri there are people who are organized calm they have finesse matire toko na melodrama ngari ya mbere ri ni Vanguard yes Vanguard ya dwa Vanguard ri ni nyamuno ukore Vanguard yongereirwo additives ni kumbusa ne kuromu agato siko agado korogocho maeni moma na dashboard ye karo kinyamukio kia mafura fureki kiana ngodu Vanguard they don't do those things actually Vanguard owners most of them wana matiekira gatinti na kurieri they are organized people
Ndukona Vanguard ina gikwa ni athire kugeria kana no yumire ndoro-ini. Asa. Yes. Vanguard drivers and owners, young or older, very collected people and calm. Wana matigira gado farafara ni ati wa. Ni na farafara pingisi ya gisisinga. They don't. And they keep time. Mono. Wega few. Mono the Joe Vanguard. Yes. They are serious timekeepers. Absolutely. And they drive them in a very disciplined manner. Gari yo yakinya service dukone gitoga kana king. There is just something special na madereva mavanga. Yes. Na RAV4 iho yate ne yale kaguru ha thutha. Ere akureso kakagia basho. Ndaviona. Yes. Kaguru na thutha. Ona madereva makari kauri. Matire managi. Acha. Yes. Headwa gina matare managi. Nacio no tikwenda kuwao. Nikuya gari yao mangi message aka undu they will make matters worse. Ereko. Ito wing road. Ndo wing road no matire managi. Matire wing road negina na yoko hana container etagwo La Festa. These are the festa. Not very sporty. They are very regular shape. Yes, it's too like tagura. Lego matio kigira mona ndire manage maige. Yes. Nikole geta gore. There's a particular Mazda. No, not Mazda. A Honda. It's a Honda Stream. Stream, Yes. Honda Stream. Honda Stream mati tokoto. Hey, you see, I'm talking about the new age cars. Matire toko yao ki make it motori do, make it gas spoiler gado, majiri bumper. Acho matire maudo mau. Agwa gino make radicao meiga kaori. Nere magura Peugeot. Yes. Fujoti. Especially si sila umilia revu. Eto go Eurasia. There is the 3006, 007, 008. Advanced matire manage. And those cars are very powerful. Mono. Yes. Naigire na hivi. Nodo wako ratu wa muhetuka akarageria gaciko. Mutangarandia. Adora matekira na Ferrari. Actually ni matekira gari maguta makumikinyia. They'll have to stop by somewhere. Madiana experiment. Maekira ichi. Abe amego daigire. Yes. Leo kuongera ikige. Ya ndo amerangireria muno. Vanguard ona tira ithio bione feturo-ini. Kuria yuma feturo yo hau enyuaga hau. Eka ihorio. Ndiri hari enyuaga. Yes. Na mwene agithitha bari akoragwo ebangite. Akanyua in advance. Yes. Nwewe tukai tu espere tu start ti uyu mwene makoria. Makuja manyu ne mega. Toro ikira feturo. Random. Na W wala X. No, kwetu matari gari tari manage maigi. And a special group of people motori da gari etago G touring. Yes. Na premium nyoka. Tiene aye toero. Nyoka. Yes. Do give me na manage madu ya wishi. Oh, you are going to. Na no. There's a new breed. Yes. Mazda hoyokite. Yes. So next kanaletwa ate. Atenza. That one. Ero unaigeria kirafu kia wishi.
No, there are tens of people. You know they are always in rivalry with the Subaru people. Yes. And their cars have a good engine. Let me show you what you get a Subaru. Yes. Mazda CSE, there's a new CRV. The very ladylike one. Yes. Honda CRV. Yes. No, you know, the manage my. Yes. No, Mazda Tenza. And these are the group of CX5. No, measure Haria. Mona ne makinyiriria ndo haria. Tondu na CX5. Na kibizana. Yes. And they are diesel actually. Most of them are diesel engines. Actually, no, ni managi. Na hegi nyaram for a short chase. One odere managi. No kavan kavan kanini. Na munodhia na mafadha. Ado meituru wakanitha. Ado very composed. Yes. Na igene mekira macicio. Mama gwathiro ni ndagitari. Yes. Ne oduko na ginya yongereirwo itawa ria muhirigo wothe. Apana. Kana yo eto iguru ati nywe mai. Manage mau makwa iguru matigagirwo andu a pro box. Uraki wa ngari iguru yaki. There are people who are not melodramatic. Yes. Na matire maondo maigi. Yes. Timotonya tonyi. Yes. Toto kwa mundu wa van ngari terathi no. One guard city laivi. Yes. Another, the only group of Subaru people I know matako melodramatic. Na gari odiadiria mono. Eta go Subaru Tribeca. Tribeca tinyige. It was their SUV class. The kule igino itisi ya kinya oku. Tribeca ne abire go kinya. Onaya mena liri. Ino radhi na DCI, the new one. Forester. Tiga Forester. Forester new ship. Eri ona managi. Torno manesi ya ne dhigari. Muda miku manesi ya ne atuika dhigari. XT. There is the other one. The Outback. Outback now. The new ship. Neria do disciplined to some level. Outback, you know, and it is beautiful. Nayogeshi ringiri. No ship. No dengeru. Ne dengeru ke mondo. Ne o shoka mondo vega. No forest no new ship play. Junior Hindi. DJ Junior the Hindi. All right. At the forest, and you shape near Wazito. Zito Agani. Zito wapi. Alubandike juarauga. Tatigana hivyo adu amazi dapio. Gari hiyo Toyota 110. Oneri adu very calm. Tiga igana. 110. Yes. 110. Diri managi. Igana niricokagio riko rikongererwo managi. Maige muno, you know they feel small. Nimona hata muramira bara makameibaida. Na mundu othe cokagia igana riko. Ni inspire go muno ni Subaru. Yes. Niwona dekinya bei ya Subaru ri. Agacokia igana riko. Akaja kiagirogo na kaya na specifications. Rekero gija spoiler. Yes. Tatu.